Uni mtoto atayarishia. Haya, unji anza kuruka ruka. Karekerwa. Lakini mucokeria ngatho makiria to riu ni oroka ukite ni ukite Ni konjiguira tha ndakwira na tuguthi tuthiete wega kuria ndahota ngahota kuria ndaremwo ngabacia uthiete wega muno ngakuherera ni ngatho ugoka ukite rugo noguo ukite uikare uguo no mwehumbira kone kocio ni ngara ya bata tiga no irio cio amwe no kuhitha hani ndaharorokia matirio muno Nare uko tire wera waku ko ne gwa ciana ri oria kanua microphone tobe tuigwe muthikiriria ratikiriria M1 no riko kwetukira 20014 wauga gutire 20014 Ana Kameme FM official fan page Twitter na team Shanja Moka yes todo darara cia mwana na todo wedu kile mwana ri keshume na mwana Now, how are you? You're very good in a problem. How is the going? All good. I need you to speak to me like 1 minute of English. Yes. I am so stressed. Do I take a stress? Never have in a head any headache. Once like me in my head, I have all things. Yes. Then I'm out more there. Takugata, my head is vampire. Yeah. Vampire na kugata. Kyoko ya kwale go tiri maudo getari. Yes. We. Mako thonde ka grocia ndo. Mako to madu makene. Ni kyo thonde ke ni kyo betu atia. Ni betu oguo. Na ndora maigua geri mako kehejo ndanyitagira guku. Kehejo hana. Kehejo hana. Kehejo amehemehe. Apana. Taikaria hali Jack. Taikaria hali. Onagia wamehemehe. Wamehemeheko. Na rumoro. Niera kaide mwere kwaje na rumoro to ni mwari na thina muno. Mutigeci ati ndakorwa kehejo ndakorwa kimenyo lereka. Kehejo ona ndagitari ni amuthimete na akauga kehejo ni mundu we sawa kabisa and kehejo is automatically ona jena githungu. Kehejo is correctly abnormal. Lalu ndagitari auga. Waraigire. Lalu tigande. Mama marwa. Yes. Clean bill of health. Yes. Kehejo is abnormal. Yes. Correct. Ni gwandu makamenya riri. Nie maundu nie de chonjo kabisa. Na no thomithia ndu. Shire ginya githuku. Professor. Ndagira ndu ngaruga mambere andu na kanitha ndaririe Sunday. Nduvizira tamba na conference minister accommodation available M-Pesa inside. Kanitha witu. Kira ndu rekaide mwire. Ni ngwenda thuri tweke seminar guku. Ni ndu akorera ciana citu kwanja cia kahe. Makejera professor uruta wira ucio. Na tona tukorora gugu tukona you are very abnormal. Gimana ni hau. Gimana hau. Ni ndikona problem. Ni ngota gutukuta. Koguo weri ni muhikio murahithirira we ndo tureka atiriri mwana uyu ri ithe turenda riri ndirarega mwana ndari ikara kwa butheri na tutirenda butheri mutumia wa butheri amenye maimuna amenye ore amenya butheri ena mwana ungi weri na ndakwira tondu utigo ore uthia weri unginjuria kiuria kia wana uguo tawiro bana koria kaundu acha weta ka atiriri ni ndirenda gukwira uria kuri no gathikiria ndirakwira mwana uyu ri direge nyina tigana mwana muciare ndateagwo mwana muciare na nikio turara mwana uri ku mwana ndiroria atiriri na wageria kurehe urimu ora jareria atia ne gwao kwareria niki were kia naku koguo ni kagege cikare uguo ndire na kiuria koguo ni difati kuria kiuria nie ende njera koguo ni gwa Kameme ndirarega ndenda kuria riri no kiuria kiu kina hakiri kiurenda kuria
kiuria tutiraga we na kiuria kinaki mwana uyu ri ora tuke ate na tutirenda muci wa mbu ndegete horo wa mwana nduragete ona ndira kwira atiriri mwana muciare ndateago exactly no nyita yes ona koro agutwaro ku kana agutwaro ku mwana no ginyarero ni akurerwo taru ndarwa ndararira mo ndirakuria ndarira ukanjoria ndona no igwa mwana ndararira okay gia haha ega gori kiru tuthia ndonge oetie no ame kameme thikagiririo no niwe ne the ngima ucio kwa jia kuria ciuria haici ta ni ciuria kana ni ndu ndarara de kamera kwata oi ndetaria cia kudie yaria miaka no tigo no gori kiuria kire kiuma ya kuria kwanyu no ageithio ni Uncle Jim oh Jim nyitera hau ujabe jodie atiriri no ni ovaithe nyina wa Jerry Uncle Jim nake ni akugeithia ndire oru bas reke tu ko agaterere reke to thierere ko tona hara me Facebook haha matwetereire tondu wale takwaria ciana muno Facebook ino thank you very much me Facebook ino wale gajarie ne nguthi na mbere na kwaria nawa uhetie uria kiuria gitari na hakiri tondu ndorago uguo okaguo ro kwa social media mu no pass ona kwa social media mu warie kiuria kina mutwe haya jorie ndira ndori mu reke ngwire mekera ndene otiga kugio ni mundu tawe adona manama ni twagaithio ni riri a fantasy joro haya namba 2 wa keri iunga kuna mtu ananiambia wewe Modhoni ujui hakuna kitu ambacho waelewa cha huu unga watupike yule ambaye amekwambia hivyo anaujua aniambiaje aujua huu unga ananiambiaje kama hujanywa kauji kashoro kaunga nyamaza tege dori taki we duge moge wa jata duge hau raini heo no wanuma hana waro washoro amesemaje mtoto raiga mwana aza na mtoto nianze na nani na mtoto haya mtoto kabla kama mtoto hajakakunywa anywa gashoro ona kafatanie gashoro kauji ni kadogo uji kana uji munini ni atia ni kauji kamtu huu kamutu kaunga huu kama ujanywa kauji kaunga watu pike hakuna kitu unajua wewe wacha kutangaza ongeza tumafuta tule tudogo ama kama ziwa kwa kauji alafu koroga kidogo eka moto ikue ndogo ndio uji usungue uni mtoto atayarishia haya unji anza kuruka karegerwa ogotheruka tungikiuga ati we nawe kuboil githori ni matekeretio goko midana ni matukanagia na githungu na shengi wacha huo uji kuboil ina boil tu moja kwa moja mpaka kwa kikombe mtoto piga mwana horo munyamo na kitabo upatia mtoto zugusha kwa sufuria baridi zugusha nitakiona kuhoria gwetago zugusha kwa sufuria baridi mtoto nyua tugeithia limothe kana ni akaraunchi mokorino ndemethio nire mokorino kipogo tiga igwetu agware ri mokorino ndemethio ri your friends ni sad no wote ni wetu ni tukumukora mokorino ndemethio ni ngatho chonjo sana korathi atia ni nguga kwikinya thaa mugwa thaa thita we ume ndugigitirire acha ni kumanage ero hitago studio buti mukawa na tigitwe wego kanyita studio gitwe ni gatundu sound waitoka gatundu gitwe third floor you understand yes na mugwanja niki ni emergency we nayo
aca ninde na mwana wow Butheri Butheri na mutumia yake ndoi ndoi Butheri akapata kidemu agia kidemu Butheri sasa kidemu akavujika guu magoti malu magoti Butheri akavuja dem magoti akimuna kuguru amuna kuguru ni kuguru tiru tiru ni kuguru amuna kuguru aroka aratisha Butheri arauga negore mwana ndeithagia ona ndathi ndaheo ona muciara ndateagwo nikina ke Butheri araragwa hindo naigua ndahetwo tisho hau ni muhiki no hindo arauga hindo ndahetwo he just has the stomach no de nayo now after vacation ni kuheo mwana after vacation aheo mwana ari arauga Butheri kumuteithia ekuhe mwana ucio kwi Maimuna ni mutumia wa Butheri oigwa Maimuna ni mutumia wa Butheri ku ni kuru riu no na guthuka Butheri ndarenda amenyeke ni mutumia ena mwanake maragire haya to ni guguthuka Maimuna no gucoka kwa Mombasa riu oyole aroka na ronia Butheri mwana na no way now dukajurie ciuria now no horowereri netoicire Butheri tukame kujuria kiuria nekegima Butheri turamutara turamwira ati ndirarega mwana ona ndeguteo tondu arokire araneana mwana araiga mwana haria murango wa nduka Butheri ya mwana Butheri ndukajuria kiuria Butheri wa mwana ndamu ni tuhithe mutumia waku ndakamenye riu nie kiriha Butheri wanjiraga ino amenda korwo wahikanitie mwana araikara ku riu tariu araire na kiriha mwana ucio akiongithia tikuongithia kurora mwana tondu nakio kirarira no na ciana ciriraga riu ingikinya thaa kenda ndirwo guikara na mwana nginya kindu thaa 4 cia utuku niguo nake gicinga oke arore mwana nginya ruci tondu tukuhura nake wikinya auga tukuhura nake wikinya riu nie ni ndenda kanyamu karia gakiragwo kanua kahanga mwana atindaga akionga ni undu wa kiria kahego mboco na nyamu iria cia kucenjia mwana ndirio na kamwe na mundu ni warago ya mutheke hejo We post similar videos just like the one you have just watched every week. Consider subscribing to never miss out.